Olá, bom dia Alisir Hotu. Maita ba aprende hamutuk iha programa Escola Bauma hamutuk Momventura. Iha tempo dader ba preescolar to classe tolu. Introdução à aprendizagem OHIM. OHIM, sei aprende. Calma an, atu pronto aprende. No sele livro Luna no Lupita. Letra sira OHIM Myanmar, letra L no letra U. Ita, se tau lifuan sira iha orden, atu forma frase iha literacia tetun. No, se explora a diferença entre letra H iha lian tetun no lian português. Iha matemática, se aprende com uma figura semelhante sira, no sei halo exercício, atu alin sira saudável no alerta na fatin. Reflexão. Molok atu aprende lição baloron ohinian, hau selori imi hotu bahalo exercício ki ikida. Exercício hanesan turmai ne. Pronto ona? Estika oni kabun balaran, husik. Estika parte kabun balaran, husik. Estika parte kabun balaran, no husik. Agora, hatete ba oni an, hau pronto atu aprende buat barak ohin loron. Lo que matan ba. Literacia tetum. Itale hamutu. Lorong idane, hahu hanesane, historia furakidane behau atule. Lorong idane, hahu hanesane, historia furakidane behau atule. Lorong idane, hahu hanesane, historia furakidane behau atule. Olá, Alisir Hotu. Hinkata kimi hotu ho condição dia. Hamutu fila fale ho hau eva beretu iha sessão le no rona história. Hinkata Alisir Hotu gosta le no rona história. Turmai ho convidar Alisir Hotu mai kita le no rona hamutu ke história. Ho ne título Luna no Lupita. História ne hakere kusi Emilia Garcia no Bargafi Rudra Raju. Dadersan ida husi lorong matan tun timornian. Lupita naran lenukida nebe maka senti atu hatolun. Ho kontenti tebes nyanani ba iha tasileten. Husi neba ni hateke batasi ibu nebe maka hanesan fating ida nebe nya sempre visita kartinan. Nya gosta fila banyarai Timor Leste depois o aventura liu husi Pasifiku no hanuin be nebe mos. Raihenik mutin, natureza no ninya ilha nebe mos. Lahanesan ho buat hotu nebe maka nihare antes. Nya dolar ba iha tasininin ho di doko ni aing no tebe rahenek bakotu iha prosesu laran. Ho lalais nya senti katak iha buat rumah nebe maka lalos. Halatanis no hak fodak tebes. Tasina kono ho foer barak tebes. Nya tristi los tamba nya hare tasi nebe furak sai falifatin ba emani lisu. Kelen beli ida sai husi budu tasi no nani ba iha tasileten. Nia hateke Lupita no husu. Tamba sa, nia tanis? Lupita explica kona ba situação ne. Kelen beli hatene momos kona ba problema ida ne. Sim, Lupita. Hau senti o nia tristeza. Lor-loron hau preocupa kona ba hau nia oan sira nia futuro. Hareba. Tasi lori ikan sira nebe mate tamba plastiku. Imagina. Mundo nese sai oinsa, menghira sira sai bot. Sai de makita bele halo. Lupita husu ho oin triste. Ema sira ne la senti itania terus ka? Nusama ka sira ne larang atlos. Menghira makita bele fahe mundo ne. Luna la barik feto curioso ida husi aldea nebe basic. Sai batasi honya bero hanesan nia halo lor-lorong. Nia disidi atu para benghiran nia rona animal na indrua ne kolia.
Nia rona ho didiak sira nia experiencia no hak fodak. Menghira nia descobre katak causa husi problema botne mai husi ema. Nia hean fila fali nia bero, nia começa refleta babuat kik sira nebe nia halo lorong nebe halo kanek animal sira ho manera nebe bot. Bele iha mudansa ka? Luna fila ba uma ho triste. Nia ema sira halo estraga ambiente. Luna nia maloke plastiku supermi ho di hangkalang. Atu basoi plastiku ne iha nebe. Luna husu. Pergunta saja makne Luna. Iha mota. Nebetan. Amahatan. Luna dada is. Nia hatene katak plastiku ne separa iha tasi. Abo feto hateke nia sente hanesa ni tristi. Luna, sada maka kontese. Mai lau halimar no dehan bavo. Luna kaira abo feto nia lima no hahu konta kona ba animal sira no oinsa lisu estraga sirne moris. Luna, quando hakara kare mudança o tenki halo bot rumah. No sama ko la kolia iha encontro comunidade nian tuir mai ne. Kari ke masira la hatene tamba saida maka sala. Abo feto hatete. Luna concorda. Nia gosta idea ne no nia halai ba uma laran ho di prepara ba saida maka nia sei kolia. Encontro comunidade niang hotuana no banghira chef suku husu sekarik iha ema balong hakara katu hato bot rumah. Abo feto kebit Luna nia lima no nia hit liman. Chef suku hamnasa. Hak fodak ho nia idade nebe kik no dehan. Halo favor. Luna hamrik no kolia ba ema hotu-hotu kona ba nia hasur malu ho animal sira husitasi nian. Animal sira ho ita ema depende ba malu. Sira precisa ita atu mantém na fatin tasi halumos no ita precisa sira ba aihan. Quando ita continua soi lixo batasi. La cleurtan bele fo afeta ba ita hotu. Ita tem que foti responsabilidade ba ita nia lixo. Luna hateke ba nia avo feto. Avo feto hamnasa no pisca mata ba nia. Hodi fo hatene ba nia katak Luna halo na serviso hodiak. Chef suku hamnasa no ema hotu-hotu tuir. La barikoan o koliar biru date. La iha razão atu estraga a minha tempo ba buat hirak ne. Ema hotu-hotu mura-mura no começa accesso ho Luna. Ia momento respeitado katua sira la utama. Entre sira ida dehan. Nanok, la barik feto ne kikuan. Mai be, la beli husi ne ho deha bosok imi. La barik ne los. Rona nia. Nia idea se halo ita hotu nia moris dia kliutan iha futuro. Komunidade sira hateke baluna no husik nia kolia. Ia semana hirak tirmai, sira hahu halo buat kik ida, dala ida, hodi halo mudansa liu husi dalan jere sira nia lisu. Animal sira la kelirtan começa hare iha mudansa. Liu tia loren hira Luna la utumba tasi ibun. Hudi babuka lisu menghira nia hasoro Lupita ho oinebe confuso. Nia hak besi kan balenuk nebe laran maus husu kona ba nia confusão. Diak Lupita hatan. Lisu la iha ona saida maka kontese. Luna conta nia historia. Katua sira konta kona ba fatem ida iha cidade nebe maka sira foti lisu ba. Então, ami organiza atu haruka lisu sira nebe maka ami foti husi aminia aldea notasi ibun hodi lori ba cidade ho caminhão. Lupita, hau promete ba o começa ohim ba oin tasi semos na fatem. Hau se garantia katak onia oan sira se hetan fating idanebe seguro hodimoris. Hau la hatene atu dehan saida, dehan Lupita. Mebe, obrigada. O fo esperança mai hau iha futuro. Semana oin mai, Luna la batasi ibun atu kail. Benghira nia dada sai nia ready, ni hare na kono ho ikan bot. Ni hare ba pescador sira nebe hale unia, sira hotu hateke ba malu no hamnasa. Tamba sira nia ready mos na kono ho ikan bot. Luna hamnasa ba nia an tamba nia realiza katak. Tasi fo bensam ba nia povo sira ba buat diak nebe maka sira halo tia ona. Agora, sira compreende ona kata benghira o halo diak ba natureza.
Buat dia ke rumah, se fila fale ba ita no itania comunidade. História hotona. Alin sira hotu gosta história né? Hafir kata imi hotu gosta. Tang né? Imi tenki. Hadomi livro, hadomi le, hadomi família hotu. Adeus. Tempo fonético. Itanya letra ba ohin loron, maka letra U song U. Letra L song L. Mai ita hotu aprende song. Ohi lorong letra L. L. O ensaja kerek letra L. L. L bot. L kik. O ensaja lo somba letra L. L. Loke ibung oituan nanal tutung kona ibung leteng. Lia fuan saida makahu ho letra L. Babae. Afaek, lafaek, Lenok. enuk, lenuk. Alin sira iha uma bele hare letra L song L. Iha kapai dane? Sim, matene close alin sira. Alin sira bele hare iha página tirmai? Iha página ai dane? Ini matene close alin sira. Parabéns. Saida makahu ho letra L. Liman, lilin, lapis. Agora, ita tau son sirahamutuk atau forma lefuan nebe hahu ho letra L. L. I. A. L. I. A. Lima. L. A. H. O. L. A. O. Laho. Elimos belehetan iha lia fuangnya klaran. K. U. L. U. K. U. L. U. Gulu. Parabéns! Sta letra capaz los. Agora tu ifali mai si hare itanya letra U song U. Mai ita hotu aprende song. Ohin lorong letra U. O ensaja kerek letra U. U-bot. U-kik. O ensaja lo song ba letra U. Halo ibung kabuat hanesang hare buat fong. U. Lia fuan saida makahu ho letra U. Udang. Udan, udan, Uma. uma. Alin sira hare letra U song U. Iha kapa? Sei, parabéns. Iha página dane? Iha página dane? Matene close alin sira. Saida makahu ho letra U. Udang. Uvas. Uma. Agora, ita tau son sirahamutuk atau forma liefuan nebe uja letra U. U. A. U. A. Uma. U. T. U. U. T. U. Utu.
Umos belehetan iha lia fuangnya klaran. K, U, D, A. K, U, D, A. Kuda. K, iha lia fuangnya rohan. N, U, N, U. Nu. Parabéns, soletra capaz los. Imine be harehela, hit limang halo as, no basa limang, baim ni an rase. Parabéns, Alensira. Tempo gramática. Olá, Alensira. Bom dia. No bem-vindo fale mais gramática tetun ho hau Lucia, no itania colega. Alensira, hau senti ita aprende buat barakona, lógico lá? No ohin, ita se tahu hamutu kita ni conhecimento sira, atau usa ho de forma frase. To agora, parte discurso sira nebe ita aprende mak, ia tipo ha. Substantivo, verbo, adjetivo, no pronome. Ita hare katak, ia liang wen-wen, sira ni orden lahanesan. Ia liang tetung, bain-bain orden mak, substantivo ulu, hafoin, verbo. Exemplo mak, asuhan. Se usa adjetivo, nune adjetivo mai liu tia substantivo. Hanesan, asu kik han. Orden idane, bele sai confusão ba ema balo. Lógica lá? Exemplo, iha liang makasai, no liang lokal sira seluk, objeto ka substantivo mak mai uluk. Hafoin, verbo. E exemplo, afinawa. No italiano em inglês, adjetivo quase sempre sai molok substantivo. Mas bem além sira, ita sorte dia. Tamba ordem ba frase sira italiano tetung nian, mais ou menos hanesan ordem frase português nian. Nune, regra sira nebe ita estuda italiano tetung, barak mak ita bele transfere de. Mas bem além sira precisa hanoi, iha liang naran de adjetivo mak atu comunica. Nune frase sira nebe hakerek tem que iha sentido. Agora além sira, mai ta halo jogo bada kida. How se for sailia fuang balo, no além sira se precisa tal iha ordem nebe los. Além sira pronto? Atu tal iha posição lolos que ta haluha itania regra sira. Nomos assegura kata frase sirane iha sentido kalai. Exemplo, se hau kerek frase ikan hang ana o insa. Além sirane hanoi. Frase ne tecnicamente los. Frase ne tuir ordem substantivo verbo. Mas be ikan bele hang ema? Hau senti lai. E dia ne se come que itu ankale além sira? Nune frase ne atu tahu ia ordem lolos se hakere coinsa além sira matene close além sira ana han ikan. Parabéns. Agora além sira compreende tuan kono ba jogo ne? Pronto. Maita hahu. Rona di dia além sira itanya frase dahulu mak loza ba Maria. Semak bele tahu ia ordem lolos no explica tansa. Sim, além. Matene clause. Maria Balosa. Mas que loza, mo substantivo, mebe, hau sente susar tebes, loza ruma atu bokang husininia faten. Lógica lá? Ida tang além sira. Maliring hang etu Tony. Semak bele tau frase ne iha orden nebe los? Sim, além sira. Tony hang etu maliring. Ita kokotang, mas be, agora, se halo frase ne susar ituang. Buka atoi iPhone halai kormeang. Semak bele tau hi orden lolos? Sim, além tira. Atoi halai buka iPhone kormeang. Hahuho substantivo, hafuen verbo, no adjetivo. Tau iha substantivo nebe nia modifica nia kotok. Ita bele halo frase datan?
Agora, né, se susar liuta na lensira, mas bem fiar a lensira bele. Rona didiak, bot baku nia bola hakara. Hanoin didiak a lensira. Pronto at fahe? Sim. Nia hakarak baku bola bot. Parabéns. Serviço capaz, no ausente a lensira compreende ona. Agora serviço bauma. Rona didiak no hakeri ke caderno. Hauso alen sira tu tau ordem e fuan sira tu irmai. Atu halo frase sira nebe fura no iha sentido. Alen sira pronto hakerek livro lenha fura. Iri falo mai fos chapéu foer mimi ida hau. Mer modo fila apa. Aidila sira han tasat. Ketahaluhan imi tenggi hakeri ke caderno. Aba ita se fosai resposta ne belos. No ita se compara ho alin sirania. Obrigado barak alin sira, no parabéns tamba koko buat barak ona. Ketahaluha alin sira tu hakmate ki uma no facilima bebek ho sabau. Adeus, até aban. Tempo português. Mimi e o mundo das letras. Letra H. Como foi o teu dia? O meu foi fantástico. Hoje aprendi os sons da letra H. A minha professora ensinou-me que a letra H, quando vem no início de uma palavra, não se lê. É como um fantasma. Sabias? Bem, tudo começou logo pela manhã, quando cantámos o hino nacional. Logo de seguida, fomos para a sala. Pensávamos nós que a professora nos ia ler uma história, mas afinal recebemos a visita de um homem. Era o pai da minha colega Helena, que nos veio mostrar um instrumento musical diferente, uma harpa. O senhor começou a tocar. Tocou com tanta harmonia que ficámos encantados com o som daquele instrumento. Ai, que bonito! Ainda durante o dia, a professora disse-nos que para a semana nos ia ensinar que algumas vezes o H modifica o som das letras C, N e L quando se junta a elas. É o exemplo das palavras chave, marinheiro, telhado. O mundo das letras é um mundo muito interessante. Tempo exercício. Olá, Alinsira. Hamutuk falei ao Hante. Ohin hawakara convida Alinsira atau continua fase 5 bebek iha uma. Nomos hadok ang husi emaseluk. Importante mos atuhan hahan nebe saudável no exercício. Também exercício mos importante tebes baitania saudi. Nune hawakara convida Alinsira atau mai halo exercício hamutuk hau ohin. Oke. Alinsira pronto? Ita ba começa. Oke. Hit 5. Dala 5 ba oi nomos dala 5 ba kutuk. Começa. Ida. Rua. Tolu. Hat. 5. Fila. Ida. Rua. Tolu. Hat. 5. Oke. Ita siluan basorin. 5 iha oi. Ida. Rua. Tolu. Hat. 5. Neng. Hitu. Walu. Sia. Sanulu. Oke. Agora ita halo. Ita suit. Pronto? Ida. Rua. Tolu. Hat. 5. Neng. Hitu. Walu. Sia. Sanulu. Oke. Ita muda ba turmai. Oke. 5 iha leteng. Koko atu kona aintur. Oke. Começa. Ida. Rua. Tolu. Hat. 5. Neng. Hitu.
walu, sia, sanulu. Oke, tirmai ita uja mat. Oke, posisão hanesang hauniang hanesang push up. Koko karitanya liman. Ida. Rua. Tolu. Hat. Lima. Neng. Hitu. Walu. Sia. Sanulu. Oke. Puji sound. Tur. Nafating uja matras. Oke. Limang ya sorry. Ita koko. Dada itannya ain tur mai iha hirus matang. Oke. Ida. Rua. Tolu. Hat. Lima. Neng. Hitu. Walu. Sia. Sanulu. Oke. Exercício. Baohin. Magnedet. Obrigada barak ba Alinsira. Espera katak Alinsira mos ohin tiro na hau. Tambah idane importante tebes baitanya Saudi. Obrigada barak. Adeus. Tempo matemática. Bom dia, Alinsira. No bem-vindo ba matemática hamutuko hau Carmen. Ohin ita sei qualia con ba figura semelante sira. Hau husu Alinsira atu hare botir akua ruane. Sira hanesan kala. Los sira hanesan. Agora hare botir akua ruane. Sira hanesan kala. Los la hanesan. Tansa tambah ida kikliu no ida botliu. Mai be siranya forma hanesan. Nune sira naran semelante. Alinsira bele hare triangulo sira ihane. Triangulo sirane la hanesan. Tanba babot la hanesan. Mai be sira semelante. Tambah siranya forma hanesan. Atau identifica figura semelante, la bele hare figuranya posição no nia tamanho, mai be hare mak figuranya modelo ka forma. Nune figura sira bele semelante, mas que siranya babot la hanesan. Exemplo balo. Imisik top se figura sirane semelante kalai. Los Alinsira. Ita bele hare retângulo rua, primeiro semelante. Tambah mas que siranya babot la hanesan. Ida bot no ida ki. Siranya forma hanesan. Mai be retângulo da rua. Ida bot no ida ki. Mai be ninya forma hanesan kalai. Lai. Tangne figura ruane la semelante. Agora hare triângulo sira. Siranya forma hanesan kalai. Lai. Nune sira la hanesan nomos la semelante. Alinsira compreende conceito ituan? Diak nune agora hau husu atu koko resolve problema balo. Alinsira bele hare triângulo A ho número tolu iha coluna iha claran. Mos semelante ho triângulo B iha coluna sorin liman los. Idatan figura D husi coluna liman karup. Ne liga ho figura sirane B? Los ho figura ida husi coluna clarang no figura D husi liman los. Hausente compreende ona Alinsira. Depois, hause haruka Alinsira pratica liutan iha uma. Agora, ita haretok butir ruane. Sira semelante kalai. Los, mas que sirnya posição la hanesan, se siranya forma hanesan, nune sira semelante. Semelante sempre tambah forma hanesan, mas que babot ka posição la hanesan. Alinsira, butiruane semelante kalai? Lai, tambah ninya forma la hanesan. Idanemos maneira atau hetan figura semelante. Alinsira, ita foi aprende buat fong ohin, los kalai. Nune, ita pratica he uma atau comprende di dia.
Baservisu ba uma, hauhusu alin sira atu halo buat rua. Ida, hau hakarak alin sira hamri ki halalenok nya oin, no foti liman hodi hare alin nya lalatak. Lalatak ne ihalalenok figura semelante kalai. Rua, halo figura semelante hanesam fueng hare ihane ho aitahan. Osan besi, ka buat selok. Keta haluha, rai hela he kaderno atu lori ba manorin bain hira fila ba escola. Obrigado, no ate aban. Alin sira, halo favor hamrik ihalalenok ni oin no foti liman hodi hare alin nya lalatak. Lalatak ne ihalalenok figura semelhante kalai. Nomos, halo figura semelhante ho aitahan o sambesi ka buat seluk. Alin sira, kita haluha buka no desenha sasang nebe usa letra L no letra U. No tau lefuan sira ia orden atu forma frase nebe diak. Halo atividade sira hode explora figura semelhante sira. No hakere kono ba alin ne resultado. Inang aman sira koko halimar jogo idane ho oan sira hanesang ne. Dehan hau hare ho matang ne. No posai karakteristika husi buat rumah nebe itahare. Exemplo, objektu nya kor, ka hahu ho letra saida. Husik oan sira sik, to hatang holos. Halimar jogo sira hanesang ne, aumenta siranya vocabulário, nomos siranya habilidade, atu hanoing ho crítico. Alin Dovensira, obrigado barak tambah acompanhando no programa Escola Bauma Edesang Ohin. Alin sira labela haluha, ida, hakmatek iha uma, rua, ajuda ama ho apa, tolu, estuda homon alin sira, hat, fasaliman bebek ho sabaun, lima, hadomi malu iha uma. Labele haluha, acompanha na fatin programa Escola Bauma Edesang Tirmai Ohau Ventura Maya. Adeus!